bellissimo motivo. Vedete che non ti nonno.
Selanjutnya, cabang 110 100 meter gaya 5 putri, penghuni belakang 5 seri 1.
Suhu gimana? Sesi 4. Lintasan 1, Adifah Putri Karoba, Yopi Sudi Klub Jambi. Lintasan 3, Kansa Nabila Setiawan, Bina Dharma Swimming Club. Lintasan 4, Aurora Muntaina, WDF Aquastic Banten. Lintasan 6, Syed Edelego, Gemilang Swimming Club. Lintasan 7, Laura Nadia Latifah, Bekasi Olympic Aquatic. Lintasan 8, Elvita Sriwijaya Aquatic Club.
Seri 2. Acara 111 100 meter gaya putra terdiri dari 4 seri. Seri 1. Jen, Diman. Agak aneh ya. Kau ganti lagi mana?
ketiga, seri ketiga. Seri kedua, lintasan hukum, wakil tarik, Rifan Nanda, lintasan satu, Atila Kian Fahmi, Pihak Komen Metro, lintasan dua, Geovander Tayaka Sulbakti, WDS Aquatic Banten, lintasan tiga, Olympus Batok Kaca Putra, Bina Taruna Sudina, lintasan 4, Muhammad Sumar Pakyono Pawas, Bina Taruna Sumitra, lintasan 5, Garan Apito Sumitra, BDS Aquatic Banten, lintasan 6, Faizul Ahlian Al-Rifari, Ito Asoka Sumitra, lintasan 7, Samuel Al-Jalago Federoza, United Club, lintasan 8, Ibnu Fatah Raisa, Atas Unifa, lintasan 9, Muhammad Akbar Adiansa, Dirta Mansur School.
100 meter dayung putri terdiri dari 3 seri. Seri 1. Berita diskualifikasi. Nomor acara 111, seri 1, lintasan 3. Diberitahukan kepada seluruh pemenang dari 1 sampai dengan 10 agar segera mengambil seketika dan medali disampaikan. Seri 2. Oke, Apin pernah aku kirim nomor di kau pernah aku kirim nomor. Mau nggak bener mau itu terus?
Lintasan 0, Cika Karya Sakra Arianto, Metro Lintas Aquatic. Lintasan 1, Sarah Almira Hafiza, Blackman Swimming Club. Lintasan 2, Alisa Tamrin, Yopi Swimming Club Jambi. Lintasan 3, Nemi Bailatul Adalah, Tirta Rakesya Swimming. Lintasan 4, Edwin Pilena Purwanto, Jagotek Swimming Club. Lintasan 5, Cantika Amelia Purba, Kings Brothers Swimming Club. Lintasan 6, Anissa Benita Jentrega, WDS Aquatic Banten. Lintasan 7, Queen Azallah Winky, Asian Star Swimming Club. Lintasan 8, Salsabila Istana, Perkumpulan Rumah Muslim. Lintasan 9, Kansa Kirani, Tirta Sriwijaya Aquatic.
seri 2. Berikan diskualifikasi nomor acara 113 seri 1 lintasan 1 ulangi lintasan 7. Seri 3.
Saya di dalam area kolam. Untuk sekali lagi ke seluruh penonton, baik di tribun dan tidak kelompok yang ada di kolam. Terima kasih.